Tala falava e le nei vaenga o tala fau. Faalia mai el fala po tonga de te I fala au fa saina le New Zealand Drug Foundation. Ua mana o mia le fai o ni swinga de tele. I fai nga fa vai e te e tuai le fa nga ina o vai la au ma fala au fa saina o le cocaine fa pea ma le methamphetamine I te tonu o le tunu. Ua fai lo mai le fala po tonga fa pea. O suenga sa whaia talwai nei leo I le swa vai le mana umia po le wastewater. Wailoa ai le mawae o le whao ngā ina o le cocaine I le tonu o le tonu masina whai ua le tausanga na te nei lua awhe luas furulima. O ia wha mau maunga, wailoa ai o se teimi mua lea ua mawanunga atuai le whao ngā ina o le cocaine nei lo le methamphetamine I le tonu o New Zealand. O le tonu masina e whaasino iai lea suenga na tu lai mai ai pe tusa o le iwa tesi ma le 4 kilokalama o le cocaine na whaao ngai na ai le vai aso e tasi. Ua lata I le whaalua ina ai la o inga sa iai mo isi kua tae whana mua atu na tu lai mai I le na o le wha tesi ma le 5 kilokalama I le vai aso. Sa I lo fo I le suenga o le tolu masina whai ua le lua awhe luas furulima na whaao ngai na ai e tangata o New Zealand nei le tusa o le tolu se furu wha tesi mo le 5 kilo o le vaila au whaasaina o le methamphetamine I le vai aso e tasi. Whai lo mai le whaatonu o le whaalapo tonga o Sarah Helm o nei wha maunga ua manino ai e matua mana o mia ni swinga de tele I whainga whaavae I le whaatupoina lea o ngā ruenga I le whaititia ato ai ma le tonga fitia o lea whaafitauli I le tonu o lea tunu a toa. Ua manino, ma matua manino mai I le taunu unga o Iesu suenga le iai I se tūlanga mawae ma le whaatitele o le whaao ngā ina o vaila au ma whala au whaasaina nei o le cocaine ma le methamphetamine I le tonu o lea tunu o New Zealand. Ta ua fo I le tamaita I whaatonu o le whaalapo tonga. E mana o mia le whaamalo sia o ngā ruenga I le puipuia ma le whaititia lea o a whaina mai le whao ngā ina o ia vaila au ona mai a whaalele ia I le tonga fitinga atoa ma feso swani o loo maua I tangata e a fia tele ai I ia fuala au whaasaina. Ua le ai ase senga tele o le tau o le penisini ma le swau po le diesel I New Zealand le teimi nei. O le diesel le ua na o le luas futusene e tau ngō fia ai nei lo le penisini e ui o le fitus furupasene o le tau o le lita tasi o le penisini o le la fonga lea ale malo. O whaamaunga mai le penga o so te inga mo le tau o le swau ma le penisini le ai whaingoina o le gas B wailo ai o le tau e valesi o le penisini I watasi ua tusa nei ma le toru tā la toru tasi sene I le lita. Ai o le diesel ua toru tā la se furu ma le toru sene. Ai o le penisini I walima o le ua o I le toru tā la 5 tasi sene I le lita. O le tau o le penisini I watasi ua tusa ma le toru se furu fitu te siono fitu pasene ua si iti ai I le tonu o le luas furu valu aso ua tua nai. Ai o le swau po le diesel ua valus fultasi tesi fitu 5% le si tanga. Na whailo mai Mike Newton o le Caspi o le diesel e le tau na fitus fulsene tau ngō fia tuai na ilo le pensini I watasi ona o le la fonga. Peitai o le esenga lea ua iei nei e na o le luas fulsene o lona winga e tinga ina atu I la tau e whaita avale alu le swau po le diesel, ona e mo mia le tutongi o la tau maila po o road user charges. E tau ngata atu le tau e ngau si ai le diesel na ilo le pensini, ai masani ona le iloa le tulanga, taluai le la fonga o loo iai le malo I le tau o le pensini. O le so le fu e whailo ma iei whala wa I tele le minsta tupe, ia le feso soani whaapitoa le malo mo tangata ma ainga e o pito ma whatia ma whaina, ona o le sitia o le tau o le swau ma le penisini. O le neipol kalame feso soani a le malo,
e le o tangata uma ma ainga uma e whaamanuia i nai. Ai o se polo kalame fo i e whaatino mo se taimi e le tū mau. O le mai ai o le fono o le kapeneta i le asonga fuana na whiina whailo mai ai le minister tupe Nicola Willis ia lea fuafuanga a le whainga mālo. Sa whaatasi ai ia le palemia ia tuisi nave maulo matotua Christopher Larkson whapele minister lango le malo sianga ia Shane Jones i le taimi na whaasila mai ai lea fuafuanga i le asonga fuana nafi. Whailo mai fo i Shane Jones e fuafuanga le malo ina ia mawhai o na whaonga ina i tono New Zealand ei ia sua uma penisini ia e masani o na ave a ngai au Australia. Ta ua le minsta o ia fuafuanga o le ama whai ona au mai sao i New Zealand ei ia uta sua uma penisini na wha moe mo Australia. O le fisosani wha abitoa le malo New Zealand mo tangata e o pito mawhatia ona o le taunga tau le sua uma le penisini a to ai ma le tau o le soifuanga o le anga ai i le tulanga o mea tau tupe maua ai le o le tau o le sua o whapea ma le penisini. Ai o le au i ringa o le fisosani e whaato a whailo mai whalau i tele le minister tupe i se taimi o le so. Manatu o le taitai o le tua ngai o le taitai ho i leo le partia le Labour ia Chris Hipkins e le tau i le whainga mālosa o whaatasi o lo tu nei le foe o na tū i lona tofi ma taitai le atunu o i se tasi o vai taimi whainga tau le soifuanga e pei o na tū lai mai ai le taimi nei. Whaalia le taitai o le Labour e le tau i le mālo o na tali atu i mawhatianga e pei o na tū lai mai nei le tonu le atunu o ona o le taua i Iran, ma le taunga tā ua o iai le tau o le soifuanga. E le i whaailoina mai Hipkins, po aania na ia fuafuanga i ono tali atuai i le mala leo o tū lai mai nei ona o le taua, ma le awhaina ai o le tau o loa, ai maise o le sua au ma le pensini. Pei ta isa ia whaamamawhaina, o le malo, ua leva ona da tau na tū lai mai e whaia se fuafuanga, e tau wha ai le venga, ua whea ngai nei male atunu o i le taunga tā o le tau o le soifuanga. Whaalia Hipkins o le taimi o le wha mai ko vitis furuiwa e le i whaatali le whainga mālo sa ia le Labour i le tāpenaina ma le whaatinoina leo Paul Kalame ma fiso swani mo tangata uma ina ia mautinoa e maru pui lo latu soifua mālo loina ai maise o le saonga le mu mai le wha mai. Whailo mai ia manatu o le taitai o le partia le Labour ina ua maua Tala e tu sai o se fuafuanga le whainga mālo lo tu nei le foe e whailo mai i le so ia lana Paul Kalame o ni fiso swani whaapitoa mo tangata e o pito mawhatia i le taunga tā le sua uma le penisini ma le maurunga o le tau o le soifuanga ona o le taua i Iran. E to olua tangata na mali liu i le whaalawe tau ta male le na tupu i le ala tele numela 5 fitu i le ai o 11 i le waweao le songa fuan nafi. Whailo mai e leo e whapea e lua ni ta male sa afia i le whaalawe i le ala Pai Road pe tusa o le afo le lua i le waweao. O tangata e to olua na whano ai le soifua na maua atu ua mali wai i le mea na tupu ai lea whaalawe ua whaia nei suesuenga le vaenga whaapitoa o le leo e whea ngai ma le suesueina o ni whaalawe mātu ia e alia li mai. I le teimi nei o lo fia maua e leo ni whaamtalanga e winga i se waa o ngata mai le vai ai o stasi le whangaloa ingo o le Tarikura Bay i le po o le Sā. O le vaal nei ingo o le Jackman, luas furulima futu le umi, mai na vaia o alu ese mai ma le whangaloa le nei le tu malo Northland, pe tusa o le tu lai valu i le po o le Sā le aso luas furulua o mati. O lo o fia tala noa leo i se tasi e tali tunuina o lo o ia i tono le nei waa e winga i lona saonga le mu. Whaataro sangai nai, e leo so stasi o no mawaini whaamtalanga e tusa o le mea o iai le waa le nei, ma le tangata na malangai ina ia fesota i atu le ofisa o leo i se teimi wawe. Ina i tala mai whafo na mali liu ia le pailate whaapea malona soa
o le waalele le company o le Air Canada Express, lea na feto ai mo se loli le fui mu, i le taimi ua tu lau ele atu ai le malai waalele i la Aquaria, i le ai o New York, i le po no po. O se lipoti mai le NBC News na ta o mai ai, to tele le au manu o le pase se le waalele i lea whaalave lave. Sa manu ai fo i manisi o le au tine muna i ai le ta'awa le fui muna a fia. O le waalele le nei o le Air Canada Express, to a whaale au waa, ma le pase se to a fitus fulua sa malanga ne ai, i le ai o New York, mai i le ai o Montreal i Kanata. I le motu o niwe, ua pasi ai el kabineta, le tu inatu leo se leisene se fulua masina, i le company o le Starlink, na te whaafoi nai, i a whesota inga televavave, i le internet, i le tonu le hoi motu o le Pasifika. A o le iwhaia le whaai unga le malo niwe, na mamafa whaasalanga mai ai, a sa hiai le tonu o niwe monisi e maua o alatou whaonga ina, i le au nanga le nei, a le Starlink, e au fiai le salatupe e lua se lau Tala, po le whale pui pui mo le tolu masina. O le au nanga tu ma oti le nei le Starlink, ua whaao popo atu, i ngā luenga o te inga tele wawawe le tonu o niwe, lea e mā tele ina pūlea ma whaafoina e le company e le malo o le telecom niwe. O le tausanga ua mawai atu nei lua awhi lua sifurulima o se tasi o tausanga sa au pito i vevela ai i atu langa o le tau e tu sai o whaamau maunga alo ia a le whaalapo tonga wa ai tau o le laulangi le World Meteorological Organization le WMO. Ua manino mai fo ia whaamau maunga o le fia peo le laulangi whaau ngā le malo si anga o le swau o lo whaau au pea o na avea mamafu anga au tū o le vevela ai o le ea male si o manga o le laulangi atoa. Whaamau nia mai fo ia WMO o le fua evelesi o le vevela o le ea male si o manga o le laulangi le tausanga na tenei sa tusa male tasi tesi 4 degrees na vevela atuai na i lo le vai taimi mai le tausanga e tasi 5 o e o mai i le tasi iwa o ai le itele ni whalenga o si mea ma le leini ati na e te tele i le laulangi. O le tausanga lua awhi ruas fulfa o lo tu mau pea o na whaamauina o le tausanga au pito i vevela lea ua whaamauina i le laulangi. Ai o le lua awhi ruas fulima e lona lua atu iai ia pe o le rona tolu i le whaasalonga o tausanga vevela i le laulangi a toa. Whailoa mai fo i le WMO e te le tūlanga le paleni o lo o mai tauina i winga mas winga o le tau ma fianga o le siu manga ai mai se lava o le nei vai taimi o le soifuanga. Ona o le tūlanga maurunga o iai ia kasa ona ia e mafua ai o na vevela le ea. O se vainga tele o lea vevela o lo o poloka i tonu o le sami ma le vasa loloa ia ua mai tauina leanga ai ina tele vaveai o na vevela ia le vasa atoa masami. Whaelo mai fo i le whailutusi awa o malo o vatasi o le whaawo pea o le vevela o le ea o le atula i mai aini swinga o le tau ma au mai aini a wha maniti munga mamafa atoa matawhenga malolonga e la matia ma wha leanga ina i le siu manga ai mai se o le soifua o le tangata. I ta alonga, ua wha ma vai stasi o sui o le komiti wha afoe o kirikiti a New Zealand ona o ese inga o manatu e tu sai o se whaai unga le komiti wha afoe e whaia i e sana ta amitusanga whau o ta alonga pupu ta ilua se furu ova le T20. O ia o wha ma vai mai lona tūlanga i tu tonu o le komiti wha afoe o le lii o Dion Nash na wha ilo mai lona wha ma vai ngai le sunga fua ina ua whaia se whaai unga le New Zealand Cricket e lango i nai le whaia leo se liki fau mo le taalonga o le T20. Na filifili ia le New Zealand Cricket i le whaia sa na ia lava liki o le vaenga o le taalonga pe o le ave o ni aua New Zealand e tau wā i le liki au Sitalia le whaai ngoina o le Big Bash League.
I tanga polo whaale wāo mā lo, ua toi mānu mā lo, le i New Zealand o Stephen Alka, I le taunsanga whaingoina o le Colo Guard Classic I Tucson I Amerika, o te tasi o vaenga o le tauwanga tele le PGA Champions Tour. Na toe whaopopo le isi pū tasi, ina ua umone ta'alonga masani o lo tutusa I Alka, ma le ri a Yalani o pa Drake Harrington, e ta I se furu lima anta pā. O Stephen Alka, limas fulfatu sanga le soifua, mai o le tausanga umawai, lua lima, lea na mua I malo ai o ia I le siumpini o le taimi sanga le nei I Arizona I Amerika. Ua se fultasi ai o na manu malo, talo na ofi atu, I le vahenga mo tangata tapolo o sili atu le sifuru lima, I le lima se fulu tausanga le mātutua, ai o lona se laua I lea o na taimi sanga, o tau wahai I le PGA Tour. O le whai unga le nao, tala whau